Ваше предложение минуты молчания, оно отвратительно. Предлагаю от имени Аксакаловца его память почтить вставание минуты молчания. Кем бирді халық исімнен сығыш жағар Ғариф ағай. Біріншісіне халық исімнен сығыш жағар. Балаларығыз қайда болды ошу күнді? Яштарды сақырып ұтқа етіп тықтығы. Өзіңіздің балаларығыз қайда болды мәселен? Ваше предложение минуты молчания, оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно. И бессовестно, я считаю. Вот что предлагаете с вашей минутой молчания, возвращаясь? Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядков и посягательств на сотрудника, которого пришлось брать спецназом.